พีบารอกเนกระเดกระดูดาชันเมฆาลายาบันอิปเนียงสบายพีบารอชากทุบคูบอร์เมนตากระจันมีดชัวบันพายชิกิคูบอร์กิบาบเนียเงียเป็ดชัวยกิมาดบกองสันลาเป็นไตรกรรมยาไลตลีกิ criminal law บัตรไม้เป็นเครปุรากิจลาบันเป็นไตรกรรมยากิอานบัตรไม้พระจิงทออุนน้องยาลัมกับยูดีพีอุบะละคเมนรำบุยชาวมันตรีกับตนัดปุลีพุธีกับสอดการแดงบันขมิบันเนียฮัลโหลกับจิงเป็นไตรกรรมยากับ NTA UGC บัด NCERTปอย hospital สันพงดกิบริวหาเดียนกับจิงสุบาไปกิลาบามยากับจิงบามบาลาลองบีฮันนองดอม Eastern West Khasi Hills Districtตัวกับคันโดบัดสักุดกิกาลีน่ากับจิงเจอร์สลับหักกะเลงกับจลาเมฆาลายาชาเป็นจุลอร์บุนตลีกีเยงบัดลับลียากับโอลีเชฟกับจักรไอจิฮิกายบันเชติเชตฮัชลองบันเป็นเป้าประเทศกับจิงริวสปากิจัดจิงบามกิริวลูมกิคูบอร์กิบาบเนียकि लाइटली की क्रिमिनल लॉ बथमाई कता का भारतीय न्याय संहिता 2000 अरफुलाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2000 अरफुलाई बद का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2000 अरफुलाई लसदंग बन पेंट्रेकम नदु मंताकसनी का सरकार इंडिया कला पेनलोंग ये की चिंगलांग बद की जला बद की यूनियन टेरिटरी बद की लालोंग की बा ला पेनख्रे हा कबयदे बद का टेक्नोलॉजी बन पेन भा ये की रुकम ट्रेकम बद के जिंग पेनशाय हलो के चिंग पेंट्रेकम या किने की क्रिमिनल लॉ बथमाई u MLA ka UDP na Meghalaya uba la kemen rembui henne katsngi ula pha ya ka shithi sha u mentri katanat pule puthi ka sarkar pedeng u Dharmendra Pradhan hakaba ula kentu ya u ban khmi bania halor ka rukom trekam chongki tanat bapher ki bahap hapo katanat pule puthi ka bakenthop ya ka NTA UGC NCERT bat ki wei hapedeng ki kenram hakaban penlong ya ka exam need uba rembui ulah ajing mud bakatanat puli puthi jongki jela bapher kidai ban long ki dekhot jongka Central Advisory Board ban khmi halor gijing e bayadai bat ka puli puthi because he don't know what is his future whether he apply for NEET PG or UGC NET or NCET or UGC CSIR NET he don't know whether he will get not so he have no way out he have to apply to pay the fees into other institution. So the main thing is that as soon as possible, the Education Ministry in consultation, NTA in consultation with the Education Ministry should come with the calendar. As I said, for the cancel UGC NET. Lahaban penkit no ya kumba san pongut kibriu sha civil hospital mairang hadien ba kilabam ya kecing bam balalong bi hakawe ke yeng ya briu kabadon hanong dom Eastern West Khasi Hills District haka arpu pratarik ujeliu haka ju kasngi shipongut kibriu kila kampang bat la penkit no iki sha hospital bat hadien shisngi layo jingtip bakidon hadu sau pongut kibalasha penkit sha kaju ke hospital haka bakilayo ya kecing pangshit bat penher kepo hadian kini kecing jia ka sarkar lengba u food inspector kalabatha ban test ya kijing bam bala ai ha kani ke yeng kajingjer palat chong uslap hakini ki khindet sngi kala pentwa ya ki khendau haki babuan ki chaka hanong ston bat hakeleng ka West Khasi Hills District kajingtwa bakhamjur kala jia henne ka step haka surok umle maulangsu haka por henriu stengmen step haka ba ka we ka kali marutiwan bala penyang hajan kalak julor haka ni ka jingja omsham ladon ki ba mensaw kacing ther ulap ba hari lum garu nadu ka step si ublei kala pentwa ya ka khendau la pen sakut ya ki kali bat kala pen julor ya ki katu ka ni ki yeng hatura West Karo Hills bat ki we ki jaka ha ka than ka we ka yeng ha upper chan mari bat ka we ha deram ketim kila sha pen julor hadien kacing twa ka khendau bat ki mau siang na ulum ha ka ni kacing jaru om sham don ki ba men saw
kabam kadi kala ban penyadeyangi bat kibrieu negi jaka ban penyacan yaki paralok bat kibahiyang hasam kalong kacai ketin bakren hakeleng kepertai kaba penyateli yaki brieu naki kolshor baper kicai ketin bat kijaka da kani karukom perkhan u amitab data u nongshet bapawnam napdeng ki nongshet kari India dangshen ulapli ya ka only chef Shillong kabadai ka skul hikai shet jingshet rengkat bat kecinya trailang bat ka One Roy Foundation nginya pai menta shaki khubor ki bakham benia Daka jing chmu ban hikai ki samla halo ka jing nang ki ja jing bam jong ki rulum ban pen pau pthei ka jing ruspa jong ka bam ki rulum u amitab data u kermen ban penne ban kentie yo ka jing nang jing tem halo ki ja jing bam jong ki rulum lingba ka only chef Shillong la play ka ni ka jaka ai jing hikai da u MLA ka nong thamai u ba Charles Pingroom ringkat ba ka jing nyadan ringkat jong anwat ki nong shet ba pawnam ka nambi marang na rilum ka ro Kabalawan Hakradan Baar Haka Master Chef India Season 8 Bat Unayan Jyoti Saikiana Assam Ubalalong Unong Jom House Nam Arhajar Arfly Haka Jingkren Jong U Uba Charles Ulakren Halor Ka Jingkong San Man Penne Yeki Jingbam Jong Kirulum Ulapan Shai Halor Ka Jingduna Kinong Shet Jingbam Bat Ulapan Shlur Yeki Nong Penlong Yaka Program Man Pai Kamat Haka Nika Liang Ru Your immersions into the art and science of eatables and edibles are worthy of recognition across all cultures. In this context, you are exemplars of good taste in each ways. It is thus my great privilege and pleasure to be amongst all of you, especially in seeing how crucial it is to nourish and nurture your efforts towards excellence in the domain of what are truly the substances of all life. Halor ka jingbam jong kirulum bar ka jingtep iki ja jingbam jong kirulum kalong ka wei nakiman ban kenthop ha ka ni ka jaka ai jing hikai kanambi marang kala banjur halor ka jingdan kam man pen pau perthei ya ka jing ruspa ki ja jingbam jong kirulum I think what IBA has done here is making an opportunity, creating job opportunities for children, like tribal children, to go out and look for jobs and make themselves independent and just flourish. Hakajuk kapor unayan Jyoti Saikia ulapan pau ya ka jingkiu jong kani ka karkhana hakini ki arsenam balalen khamtam ha Assam bad ukermen banyui ya kani ka jingkiu ha Meghalaya ru kumju ulakan tho bakadon shibun kalan hakani ka liang kabala ban yaram iki samla baklem kam klem jam bandon yala ka kam ka jam. It has lots of potential in this culinary education. We have seen lots of growth in the hotel industries and all in the last couple of years. So I think if the students are pursuing their culinary education not in this institute but in other institute, maybe they will get a secure future, maybe in future. Habakali halor ka jingya day bat ka One Roy Foundation u amitab data uloong bagi kermen bakin la banyaram iki samla baduna kayo kokon hakabakin ay ya kabay bam banyaram ikin iki kena puli ulakan toru bakin penbiang ya kajaka tray hadin bagi ladam pendam iki jing puli. So I need someone who is actually in this field and they are helping the tribal people for their betterment so that they can have a better life in future. So that is the main point. I have chosen One Roy Foundation because as per their track record, I really think that they are the best one who can run this institute at Shillong and they will do the best as per our mission. Sakaway kakenhon jong ki pulit langrut kiladap ban pendap ya kejing syak hikai Hanongstoin Police Training Center. Arspa khat wengut bakan thop ya shispa khandai pulai ngut kilang rut bat khat prangut kinong bud kiladap pendep ya kijing syak hikai menta kasngi ha kane ka program balatip kum ka passing out parade jongka 8 batch recruits constable lawan banya bentalang da ka Director General of Police ka Meghalaya ikong ida shisha nongrang Siang, Maurik and Mommy. So the 8th batch here today in Sofian, I have a special connect with you. It was raining a little bit harder than this when the decision was taken that we will go ahead and have the
passing out parade in the auditorium. I was so glad when I reached the battalion headquarters and your commandant informed me that the boys have been spoken to and they all said we will go ahead come what may. Katanat Indian Meteorological Department IMD kalapin mi ya kecing pentip bahkan dan kecing hap slap kebajar hakeleng ki benta jongkatan chatai lamingi jongkari hakini ki arsngi ki banwan hakaba ka ayam liur kalawan rengkat bat kecing kmi lenti ya ulabba ubajar hakjala Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Sub-Himalayan West Bengal bat Sikkim MLA kanong po uba meral bon sim rengkat bat urang ba snong kapaham sim uba Jedwin Lingdo bat principal jong Christian Higher Secondary School uba Nelson Soklet kila ai ke jingkashan iki kena ya lekai football under 17 jong ki kenthei jong Christian Higher Secondary School ki ban sami khmat ya ka Ribhoi district ha ka state level subroto cup 8000 arpusau Kalimpong Invitation Football Tournament kabaningkong balapenlong da ka Southern Border Sports Association SBSA Hamadan Pancharing kabahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision kalakut no menha ka arpho khandai tarik ujeliu hakaba ka Pancharing Sports Club kalayo ya ka nam job hadian ba kalapenrem ya ka nong tua Sports Club ha ka final lapenlong ya ka ni Kalimpong da ka jingtmu ban kentiu ya ka sap kapong jeng ki samla ka thain Ranikor mentangin pet ya kajing long chingman kasing beneng hanong ba shilong kajing shit kalong arpaway 0.1 degree Celsius bat kajing kriat kalong khanyo 0.1 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong shispa na ka shispa men step bat khandai phupra na ka shispa janmin kajing hap slap kalong khat ar 0.3 mm kala bandan kajing hap slap bat kajing tiet uperthat habun ki jaka Shwaban poi syaka bekut jong ketup kubur ngini pet biang sasisian yakimat bakongsan. La pentrekam ya laiteli ki criminal law bathamai pen krek pura ki jela ban pentrekam yaki an bathamai. Pak Jingtho unong yalam ke UDP uba lak kemen rembui Syah Menteri Katanat Pulia Putih ke Sorkar Pedeng ban kemi beniak halor ke jing terekam jongka NTA UGC bat NCERT. Poi Hospital San Pongut Kibriu hadian ke jing Subah bakila bam ya ke jing bam balalong bi Hanong Dom Eastern West Khasi Hills District. Tua ke kendau bat sakut ki kali na ke jingjer slap hakeleng gejala Meghalaya syak penjulor bun teli kiyeng. Bat lapli ya ka only chef kacaka IG hikai ban shet jing shet hasilong ban pen pau perthai ya ke jingre spa ki chat jing bam ki reulu. Tiparlok Katungila poisha kabakut jong katup kubor jingi menta ke janmiat haduk bangin daya sembiang bat pi lasai kesni kublai pi baro.